Bingpuk, Katamangan, Merkulis, sing 30 Domingo ng karaniwan panahon. Pakiabetala po king kakatang banal misa para king kapasalamatan ng Wilbur Tulio and family, Lito and Lori Safanta, Marlon Joyce and Ira Takdol, Banjo Arlene Serrano, king karelang wedding anniversary, para king kapasalamatan king aldoning kebaitan ng Cherry Tan, Randy Montemayor, Irene Santos, Doktora Cristel Lingat Bilig, para king personal kayadwanan ng Jojo and Janet Villanueva, Andrew Sanidad, Giancarlo Tubig, Christine Sotelo, Christine and Tristan Soto, Mark and Michelle Rivera, Herminio Lynette Nukum and family, Bernie Baby Hanson and family, Phil Janet Castro and family, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Armand and Margaret Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Gokuinko, Alvin Laison, para king ligtas sa pamaklakbe ng Stephen David, para king malagwang kapaldanan, Natividad 1, Elizabeth Gagalak, Jeremias Garcia, Joy Dungka Espino, Wilma Ocampo, Sheila James, Paula Alvis Regala, Gloria Dizon Tayag, Father Raul de los Santos, Doris Dungpalan, Daisy Yaplito, Michelle Rivera, Jocelyn David, Ron Ingersol, Winifred Boy Sanchonco, Susana and Gloria Sotelo, Leticia Castro, Juanita Carlos, Oraya Yuna and 1/3 Soto, Danica Dumagin, Joan Pamela ng Season, Jennifer Soriano, Adelaida Manyala, Rene Santos, Father Edwin Belay, Eliodora Balingit, Divina Gracia Carbongco, Ricardo Nogoy Sr., Danilo Olazo, Baby Saina Lorin Ope Matitu, Angelo Gizong, Basilica Binuya Quesada, Edel Umlas, Cyril Blue Galvez, Eler Bito, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, para kingalanang kang kapainawan ding kapadatang ni Yaunabie, Glenn Rances, Walter Autencio, Evaristo Lacson Sr., Elena Miller, Wilma Hiroy, Rodolfo Pinpin, Anita Montemayor, Carlos Pinpin, Salvina Enriquez, Jose and Soledad Go, Maria Ezusa Reyes, Godofredo Jesus and Anita David, Soilo Severina and Lourdes Cunanan, Annette and Antonio Sigan, Arnel and Peter David, Democrito Gonzalo and Francisca Aizon, Victorio and Nameriano Dungka, Martin Angeles, Miriam Bong and Mai Gonzalez, Faustino Santa Maria Jr., Luciana Olalia, Rodale Olea, Elena Parico, Vicente and Ellen Tamtangco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Magno and Francisca Hipolito, Emelita Slip, Vicente Gamboa, ading sablang kaladwak in purgatorio.
Talakad mo po, kantay dalit ta pamuklat. Hilagyoning igpa, panaganak, panimbalal ni Espiritu, Amen. ang ginuban na tiliya kaya kayungan, At kaya ka ang timurin, maya pasisilim po, maya pasisilim po amo, pagmasusyan tayong kaya katang misa, at mong kapasalamatan kin Diyos, king pa magpalalam tamo king relasyon tamo kaya, king panalangin. Kapatat ka rin panahon, kasala tamo, may kulang, maging mababaw yung kaya katang kami abiabe, mangyatang kapatawaran kin Diyos, karing kaya katang pamagkulang. Itangan po, magkumpisar po, King Diyos, amayo pa yung tutulo. At kaya kayo kapatad, uli may kasala kong binan, kinisip, amano, at dapat, at niluwang kakulangan. Uli nita, ipanika po ko, kasanta Mariang Kapilan Mandirhen, aring sablang anghel kong santo. At kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po, King Diyos, ay inutamo. King Diyos sa may payang tutu, pakaluluwa ng tamo, King pangapatao, daring kasalanan tamo, dalanatan sana, Kimbiye, alangaga. Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo, Kristo pakalulo, Kristo pakalulo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Sipian tala po, di kaya tayong intensyon, panalangin talan kaya tamong kapagnasan. Mo'y paming mayupaya, King pamasublimong miye, King kaya kanganak, King kamatayan, bait ni imbayong biye. King pamaylasa na ibata, minyayang bayong kapayapan, King yato, amebaldog, King kasalanan. Ipaintulot mong kapilan man, enaken alin lang ning kasalanan, karingalang laman na pangako, ning lilipas sa tula. Gawan mo kayong parating makayagong keka, ban may pagbanalan kami king tulami, at punyebiye king lugod mo. Itiadwan mi kapamlatan ng Ginoong Jesucristo ng anak mo, mabibiye, magari kambiya mo ning banal na Espiritu, metong mo kimpangad Diyos, manggaman king alangaga. Amen. Ing liturhiya ni Ngaman. Pamamasang ibot, kinsulat ng San Pablo, Carintao, Epeso. Ikayong anak, pamintuan nyo rin kaya kayong pengari. Katungkulan nyo iti bilang Kristiyano. Igalang mi itatamu, ampo imamu. Nga naningmumu ng utos, ang makikatuglong apangakong anti kanini. Banipakayap kat kumababe ketiking yato. Ikayong pengari, eyulo anting tutulak lumaban kaya kayo, ring anak yu, king uli ning labis yung kaigpitan. Nunesesen yulo king disiplina at aral ning Ginoo. Ikayong alipan, pamintuan yulo ring panginuan yu ketiking yato. King mong kagalangan, takot, at katapatan. Ang tinawaring ikristo in kaya kayong susuywan. At man manakit o ala, makanya ning daptan nyo. Eban magpakita mo karentao. Nune uli ning talasuyo na kayong Kristo, at ing kusang lubyong pamintuan ning kaburyan ning Diyos. Magobra kayong matula, aantiwaring ing Ginoo, yang kaya kayong susuywan, at aliwa ding tao. Uling baluyo king ablasaning Ginoo, imbalang dapat ning ninuman, alipan niya man o timawa.
At ikayong Panginoon, tratusan nyo lang mayap din kaya kayong alipan, at eyula pamatakutan, uling baliw yu king pareho kayong alipan, naning metong aginong at syubanwa, at ebyasang mga biran. Ingamano, ninggino, Salamat, King Diyos. tapat siya inggino karin sabla ng pangako, Tapat siyang Ginoo, karing sabla ng pangako. deng sablang lelangan mo, puryanda ka, o Ginoo. At deng memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara iligaya ning kiyakang kayarian, at ing kiyakang kayupayan. Tapat siyang Ginoo, karing sabla ng pangako. Ban ipakilala da ka karing sabla, ding mayupaya mong dapat at ilang maligaya ng kamalan, ning kiyakang kayarian. Impa mag-ari mo alang kapupusan, ari ka king kapilan paman. Tapat siyang Ginoo, karing sabla ng pangako. Tapat siya inginu ka rin sabla ng pangako, at pawang ang mayap indapat na. Sa saupa na la ring maliligalig, at tatalakad na la ring atyu king kabigwan. Tapat siyang Ginoo, karing sabla ng pangako. Talakat tamo kuban karangalan, mayap abalika. Igpa ginuning banwat lagwad, pasalamatan da ka, uling pepakilala mo karing taong musmus, ding misteryo ning kayarian. Ingino manatili kaya kayungan, At kaya ka ang timurin, pamamasa king may pabalita, agpang kang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Sindu ng Yesus yung pamaglakbena, tuturuya ka ring balen at baryong daralanan da papunta king Jerusalem. Ating metong kilutang kaya, Ginu, di taklamo rin tao miligtas. Kay gibat ng Yesus, pagkapilitan yung milog, king makipo tapaspol. Sabihan ko kaya kayo, dakala ring bisang lungob at era milog. Kabut serane ning manibala, impi bale-bale, may bata kayong makatalakad kilwal, at katok na kong katok. Sabihan nyo, Ginu, paluban nyo kami. Pakibat na kaya kayo, era ko balo penibatan. At sabihan nyo kaya sulo mo kaming mengan at minum, at tinuro ka karendalan mi. At sabihan ng pasibay kaya kayo, era kayo man kilala, no karon kayo tao, dumayo kayo, ikong sablang mga roka dapat. Tumangis kayo at mitigis sa ipan, kabud, akitsyung, at yung kayarianin Diyos, Abraham, Isaac, at Jacob, ating sablang propeta, at ikay naman mitabi kayo. At datang la ring taong iba't king aslagan at king albugan, king anyaman, amyaman, at king maudi, at luklukla king lamesa ning kayarianin Diyos. Kanita rin makatauli ngeni miunala, at ding makauna ngeni mitaulila. Kapatading may pabalitan kaya atang kaligtasan. Kapuriam kaya ka o Kristo. Ilagyo ng igpaampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Makananuyo pong balo yung malalam ko relasyon ka rin tao.
O kaya yung relasyon, Kristiyano yun. How do we define Christian relationship? Kasi king ebanghelyo tamo nga na kaya beda kang mengan, kaya beda kang minum, tinuro ka kendalan mi. Pero sabi na, makokoke ni, eda ko kakilala, eda ko balo. Relationships can be defined in different ways. Depends on the reference. Kaopisina kayo yan. Kaklase kayo yan. At mag-aral kami. Siping miyang bale. Kaluguran ke. Kaya ba miya sisimba keng community. Kaya ba miya keng organisasyon mi. Kamag-anak kayo yan. O itaning relasyon. Relationships can be defined, especially for men, as activity-based. Drinking buddy. Kainuan miya yan. Kaya bemi lang mag-golf din. Ka-tennis kayo yan. Ka-basketball kayo yan. Kaya be kayo mag-kuao yan. O ita ni relasyon. You do things together, the same activity. The gospel tells us that relationship is more than shared activities. Kaya beke keng kwarian, magkatagay keng misa. Kaya beke keng lektor, mamasa kami, commentator. Sisimba keng abe-abe. Maglinis kami ng abak, samban. Magrosaryo kami. We do the same things. Magsumba kami. At madalas, abe-abe kami. Makanya naman sabihan ng ebanghelyo, kaya beda kang mengan ginong, kaya beda kang minong, tinuro ka karendalan mi. Our way of life is shaped and guided and inspired by the Word of God and defines the deepening of our relationship. Sana yung relasyon mas malalam niya kaysa kayong misiping bale. Mika klase, mika opisina, kaya ba kayong maging teacher yan, kaya ba kayong sisimba. Pwede na mga beta sisimba, doldo. It is an activity, but we do not deepen our relationship. Kakakitsyon ng Domingo, dakalare sisimba. Lalo na, encourage na katarang CBCP ngayon, kaya obispo, then kaya obispo, mabilog Pilipinas. Ibalik tanin paman yung bata mo, kaya samban. Pero po sisimba tang abe-abe, lalala mi relasyon tamo, o datang tamo makota mo. Datang tamo makota mo. Mananasan ang kiyakatamong pamanyimba, palalaman ang kiyakatamong pamagkilala. When we share our faith, we share the same values, we share the same life of Christ, and we are deepened and invited into a deeper sense of relationship. Hanggang Kristo mismo, palalaman ay relasyon kanita. King John chapter 15 nga na, I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. But instead, I call you friends. For everything I've learned from my Father, I have made known to you. Biglat ko kaya kayo, hanggang kaburian ng Diyos ka na ako. I open myself to you. Tiruda kayo, alimuita, at malalam mapamyabe-yabe. Kanita misan ating yung pepadalay Kristo, 72. The sending of the 72. Alimuret ang 12 at niya pang 72. Disciples si Jesus nga na, go and preach the good news. Stay in the same house. Eat and drink what is set before you. Do not move from one house to another. Kanano ito? Mag-mission ka. Waring konsepto na ng mission. Mama ko kayo. Mag-mission tamo, gagalaw tamo. Pero yung panabili na, manatili kayo king metong kabali. Ko palipat-lipat bali. Bala mo'y sabihan ng Kristo kaya kataming misyon, magpalalam relasyon. Mo'y tan labasan mo la, turo ka karela, lakwan mo la. We belong to a community. Ganitang minunang panahon. Ala naman marakala organisasyon. Ala naman mandated organisasyon. Ala naman ding organisasyon tangin commentator, lector, choir, alaman. Ngayta minuna.
The early Christian communities, ganyan, communities, they are not organization-based. Alang EMDC kanita. Teng pari kanita rin. Teng Miki Bandi Kembale, the owner of the house, they will break bread. Ala pa kanitang dakala organisasyon. Yung mas maulagay, itang pamyabiyabi. Basic ecclesial community sa tamo. Ngeni. Balikan tayo, itang penibadan tamo. A way of being a church is based on the Word of God. Watang mag-Bible study tamo. Watang pag-aralan tayo, salita ng Diyos, pagramdaman tayo. Pigugunaman tayo. We are beyond an organization and being mandated. But we are the sharing of the Word of God and sharing our life situation could open up our personal concerns. Sometimes, yung house da pa karengaliwa BEC, house da karengaliwa, small, caring groups. Ang grupo-grupo la, mamasala kayong ebanghelyo, migunam la, mag-sharing la, nung nanong problema da, king relasyon kayong kaburihan ng Diyos. Kaya ba't misip lang nanong kaya nga gawa tamo? There's action together. Nangasawag tamo kayong komunidad tamo, nangasawag tamo ka rin brothers and sisters tamong mangailangan. Then, you really become Christian in your relationship. At suya keng sentro ing salita ng Diyos. At suya busal tamo ing ginu. Ninuman mitipon kinlagyo ko at suko kimbusal da. For 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. Anya po sana yung relasyon tamo, agyutang palalaman. Agyutamong emutang makitalamita, makyabe, nune magumsa tamong pagmasabalan imbalang metong. We begin to care for one another. Pag masakit tayo imbalang metong. Iwasan tamong siran tayo imbalang metong po atang makagulot siya pisabyan tayo. Po, Kristiyano ito. Ako manwala ko po, Jesus did not establish an organization, but He left us a community, a family, and friends bound with the will of God and a common mission. Kristo ay may glakwan metong organisasyong maragul. Kristo may glakwan niya metong komunidad. Metong pamilya, kakaluguran. Naikiyakatang pamiyabi-yabi at suya keng kaburian ng Diyos. At ikiyakatamong abiyabi misyon. Ikiyakatang pisamban. Naikaya kasi keng pisamban, potang tara, makiyabi ka kaya kami. Potang nagkatalag keng pisamban, ingumunan dili, nanong organisasyon buri mo? Comlec, AOP, Commentator, Choir, bisa kang Knights, bisa kang EMDC, bisa kang Comlec, ay bisa kang COMI, at dakal pang organisasyon kareng mialiwang parokya. Pero liman ta, sana ba yung organisasyon itang karanasan ng komunidad? Kasi kang organisasyon yung importante, uniform, function, assignment, attendance, participation. Pero yung mumuna pa kaniting mas malalam, itang relasyon king kaburian ng Diyos, relasyon king amano ng Gino, at relasyon king katang misyon, king katang pamang Kristiyano. Iting mahip tang balita, iting panagkat ng Diyos kay katamo. Lumalang papusanin kay katang pamyabiyabe, lumalang pa po sana kaya katang relasyon. King lagyuning kaburian ng Diyos, king kayang maya pabalita at ing misyon tamo. Kilagyuning igpampo ng anak, panimban ng Espiritu. Amen. Takalakad tamo po. O Diyos sa papaglunos, balikdan mo sanang mamulog ding sablamong anak at palablaban mo yung puso dari kapi ng divino mong lugod. Ngatangan po manalangin Ginoo, pakiramdaman mo kami. Itangan po. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka rin pamuntok ng Santa Iglesia, atay dos sanang milugking makiputapasbul, ding taong may pagkatiwala karela. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka rin pamuntok ng kiyakatang bansa,
Ratusan do sanang mayap ding taong karelang sasakupan. Ipanalangin taking Ginoo, Ginoo, pakiramdaman mo kami. para ka rin sablang anak, igalang do sana rin karelang tengari. Bang mi pakayaplat kumaba abye, ketiking yato, ipanalangin taking Ginoo, para ka rin tengari, ero sana anting tutulak lumaban rin karelang anak, pauli ning labis sa kaigpitan, Lunes, sanang disiplina at aral ng Ginoo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ngani po, at ang tamang sarili ang kapagnasan. O Diyos, sa may payang tutu, tinubod me, impakamalan mong anak, ban maging kalupami, subali mo king pamikasala. Ipaintulot mong atok yan miya, imbiyen ng alimbawa, at hindi bino mong turo. Ayat yu king ebanghelyo. Baming atok yan, milub king makipot pasbol, ning kaya kang kayarian. Itiadwan me kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia. Talakatampo. Manalangin kayo kapatad, bandating katang daon, matanggap larapan ng Diyos, sikpang may payang tutu. Tanggapan niya sana ng Ginoo, itindaong karinggamat mo. Kingi kapuri at kaligayan ng kayang lagyo. Kingi katamit ka sa plala at may mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, paintulot mong iting daraon mi, king kaligaya ni kaya kang lagyo, padalisaya na kami at idala na kaming mas malapit kimbiye alanganga. Tiadwan mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo, manatili kaya kayo At nga, kaya kaanti mo rin, yat nayo ring puso yu. makayat na ng King Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutang. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, hoig pa, Diyos ing alangangat lubos mahipaya. Lelangan me ing meto yato, kinggaya ka babayo me, at parangalan kapamilatan ing kaluguran mong anak. Inya karampatan mo, impuryan da ka at pasalamatan, ban ding balayan, ake kang binukod, ing banal aparating kaya kang kayantabe. Ulinita kang beding sa blangkoro, ringangel ka rin banwa, daralit ting kaya kang ligaya, lain makiabe king alantok ng tampa, mamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banal loig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya, ng Ginoong Kristo.
Bayami daon ko sa ngalub king pamaylasan at kamatayan. King waning tinapit pe pasalamat sa keka. Piraso na at binyane ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye. Ting kanahong katawan. Ami daon para kay kayo nga. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan king waning kalis. Pasibayang pe pasalamat kaya ka. Binyaning kalis karinggan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Ting kalis nga na akong daya. Ing daya nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kaya kayo at para ka rin sa blang tao ban kanita mi patawaran la rin kasalanan. Daptan nyo ite bilang kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tayo ang misteryo ng kasalpantayan. I Cristo medea, I Cristo medea, I Cristo mabia at dapang yapa. Inyang ini kaganakan mi o ikpa ang kamatayan pamanyubli na mebe ng anak mo. Daraon me kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyeran mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ang sanang misulu-sulo king kataon at daya ng Kristo. Ipuna na kami ting metong ng banal na Espiritu. Ganakan me o ikpa, Santa Iglesia mong mahalagan at king meto yato. Ban mi ganap kayong lugod ng Berang Francisco kay kami Santa Papa, Torrentino kay kami Arsobispo, ding sa blang pari, anding hanggang malugod na susuyo, mag-obrat sasaw, king kaya ang kasalpantayanan. Ganakan mula na ba ng kapatid ming pepay naon at manay na yung subling miye, ading sablang miyango abie, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye, alanganga, pangkayabe ng Maria, Birhen Indo ng Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santong tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, kurian dakat paligayan, kapamlatan ng Jesucristo ang kakanganak. King kapamlatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang tutu kagum ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Maustam king Joseph pa, king panalangin, tiro ng Jesus kakatangan. Ikabus mo kami o ginuki sa blang marok,
Malugod mong ipagkalubig kapayapan king panahon mi, pat king kasaupan ni kaya kang pakalulu, para at kaya migapos king kasalanan, miligtas king sablang kaligadigan, kabang manenaya kami, kang bening maligayang kapadaligan, king panyatang ng Iso-Kristo, kaya kami talapangabos. Uling kaya kang kayarian, kayo payan, at iligayang ang damon kingalanangga. O ginuming Iso-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakon ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa pabaligdan ni aming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo ang paumbilugan ng pangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sana kaya kayo nga, At kaya ka ang timurin, pagitapo migakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kayo. Kordero ng Diyos, amilalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalakoking kasalanan ng yato, ibigyan mo kaya kaming kapayapan. Nyoing kordero ning Diyos, nyo Jesus, amilalako king kasalanan na ninyato, tuwan laring mayaws king apunan na ning kordero. Ginoo, ito matampang tanggap kaya ka. Dapat yat kasming amano mo, pumayat na ako. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ingatyo ka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may iting sablang bagi, at pagnasang ko yung tanggapan da ka. Dapat pauli na ningin penandit, era katanggap king sakramento. Umiyakamu man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, balamuari at tsupa ka rin. At pakisan metong keng lubusan ng sarili ko keko. Emo sana pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keko. Amen.
At namo po, Manalangin tamo. Oy paming malugod kapilanman, eke sana magkulang king pamamuri keka, para king kaganapan imbye, at ing kaligtasan ay pagkalub mo kaya kami kapamalatan ni iting Eukristiya. Itiyadon mi kapamalatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo nga. At kaya kaantin mo rin, Bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayo pamilya at kaluguran. Ilagyo na ningig pa, kuning anak, kuning banal na Espiritu. Amen. Palalaman tamo yung kaya katang pamiyabi-yabi. Palalaman tamo yung relasyon taking Diyos. Yung kaya katang misa, midaune. Salamat, King Diyos.